fitikits ne kanari ke scripture. Sukiro Bible ngeri pro sapun egon. Iwesi pupuda wana iwokesilegon iwesia akenerati. Mariti God. Kiriso geri everbeban sibore Sou no Bible iwere vito take notes. Make Hebrew sapuregon poputa wana iwokesilegon iwesia nerati. Sia togrienne iwe era first stand era pokiten Jesus Christ. A furry minne god awochen pue ebwe furry. Kiits veirisin. Sia kurarivöts. Seritibis pun a eriosor puisin irisin. Fan eujek nga nafgeri fanson medisin. Oh, mariti god. Praise the Lord. Redan god kapas. Era pokiten Christ Jesus a furry minne god awochen pue ebwe furry. Kiits medicine siakurari words seriats tipis. Esera fitabatsek, esera John Jusuchek, esera John Israelichek, esera John Eran Ebekuchek, ge era kiits medicine. Era kiits medicine siakura niwords seriats tipis, pun a eri osor puisin irisin fan Ejek ngan nafgeri fan zone medicine. Praise the Lord. Mariti God ren arab God ngirikits. A scripture rai di ngirikits ge fari jagan Christ vera ora we rapes ngan nafgeri fan zone medicine arab gutori obu sara at stipis. Past, present, and future. Aparai di ngirikits nge a subject feriten a group of people ngai di ngirikits ge kids medicine usulwe tara first seven. Praise the Lord. Praise the Lord. Verse 11, yebeta para pasa era ekowe Sou Asor medicine ra furry aragang ideitar ren o eri osor ekowe cek sokun osor fan chomong nge eke osor resap togori abororo and arabas tibis. Praise the Lord. Praise the Lord. Verse 11 ay digeri kitsige ekowe Sou Asor berom irakar parfuri agagen obuset tipis narar eri sacrifice man ike animals iwaga irwi eri sakuragang iteitarren irwi furry sakuragang arbotogori musurar tipis esap cek feri wese usun isirat sawon sises feri jagara webero ngan nafgiri fan son mesin esap wewer gen norakier mirafurier siatorong non iwa paror mirafun tipis aber furrita iwa sises sepure barbera se ferwari repeges feriter karatipis no afakun nafgiri fan son medicine pasugiro piper geri Hebrew sipori usaver geri Hebrew chapter 5 verse urigat yebeta pasa pokiter pusiri apakapang fasun Sou Asor arabas pues Jesus Christ Sou Asor meet up aber feres gusit suara wi repeges nge first chapter 5 Hebrew ay digirigit ke arabas usut cek par kids narako fasun nge aragang iwe ragar pasor be fer ya gagar uso tipis ne sacrifice siri man feriter arabas arabu busura artipis iwe first tiri era pokiter pusiri era John furia gagen obuso tipis era arabas asapsises era patche keber arabas usur kids era pokiter pusiri apakapang epur fakur furia sarun obuso tipis safari tatchuk nge arko arabas tipis puepan fan iter puisin an tipis ay tigeli kitsige ekkewe arabas regar furia gagen obuso tipis asarur obuso tipis irwo ngirwi pan furiar asarur tipis feriter puisin par tipis epapan musura ngesises iwe Sou Asor vidap ferwisen mera feresegusits nge se feroran tipis ira wararen and gote iwugots girikits iwutsik parwatset tatswana read verse 11 anare rage ekkewe Sou Asor vidisin ekra Sou Asor vidisin rafer yaragage iteitarren o eri Asor ekkewe cek sakura Asor fan chammong
Ngeki asor resaptogori abororo and arabas tipis. Revifer rifachamong pueseu sun and Jesus pusis sacrifice siri irisin. Era akon yen pecekun arabue tororoi ats tipis vegesin. Mariti God. Verse 12. Erage Christ a eri eujak asor. Feri den tipis. Eu asor mi maraban. Tori fein nacer. Iwe. Mga ready God murin amati ne perie fitting God. Praise the Lord. Era Christ a eri eujak asor. Iri sirewe feri jagarawe bero fera siga situare repeges. Net sarewe vi bubura na firi fanson medicine. Si bobara neri. Waka sirewa refisu. Waka sirewa refisu. Ye beta apasa. Murin a apasa. Ngang usap chiwen cheberi ar kewe tibis me fefer mi ngag. Mariti God. Praise the Lord. Nubwen ats tibis robobusiro rechan Jesus Christ. Nubwen ats kewe tibis miren nom. Nuberat sisawo sisire Jesus. Nuberat sisawo eto atsipwe receive firi Jesus pure bat sawon match chora barai. Nubwen ka receive firi Jesus Christ pure boam sawon me ap chora barai. Chan ewe a togori obusoro ap ko tipis miren nom. Iwe era verse 17 amerawarar. Pue digeri kitsigere. God esap chiwen cheberi ar kewe tipis me fefer mi ngag. Awarar are. Awarar. Ilopun. Awewe butsegari awewe rekar fefin. Norvirika ikerei. Iwerra togori arrobwe. Mudadei and fefin robwe. Nioroi pusinur non nuger. Erragari tagari abortion. Awewe ke 2014. Even fefin. Ikerei aiber filarisi. Ngen 2014 if again abortion an yoroi pusin non nugan mumrara sabo si siri Christ you are to 2018 I receive free Jesus as Lord and Savior are guga charawe atorio busora antibis meiri silar karatibis rabusuro iwer god esaptuen cheveri arkuatibis me fefer mi ngan awararare. We were garo fefire abortion tipis na 2014 a musuro rechan Jesus God esituen cheveri God a obusaro anna tipis. Ira gugun betsekuran me barabaran me awararen and go to words ngeri kids medicine. Se tu fitsin at sipotoria bo gugun and Jesus toge kids. Mariti God. Mariti God. Awararare, we were gave us go for furring I serirom. Memoratsi sabo siri Christ. Ra was a center torura. Pokiden chan Jesus. Delete is a chen chetcheveri as cara for fur minga. Pokiden Christ a kafuri me waraway rapages. Mariti God. Mariti God. Verse 18, era yevinen nubwen arkewetibis a wusura, esap tsueror naboten arebufis osarun obusabusen tibis. Praise the Lord. Verse 19, yebeta parapasa, era yevine abi pui kara, esap fokur orots minne, ebwe epetikits atsipwe torong, narawederi mi urusen pin, renchan Jesus Christ. Praise the Lord. Sa opar kora bekeya. Verse 19. Ibuan ibis seferi era yevine abi buikara. Esa fakuror ots minne ebwe epetikits atsi bwe torong narawereri mi urusen pin ren chan Jesus Christ. Iwe chan Jesus Christ. Ato kori arabu usarats tipis. Koda setsiwen setseveri. Pura karat tipis ratet toriro ren chara urusen maraban. You in verse 19, Sapa Kurots with thoughts. Era chan Jesus Christ, mirusen pin a erisigis at sipotori torong, narawereri mi urusen pin. Oh, wariti got. Merom si sitori at sipwe enteri eideri. Nge pokiten chan Christ, iwe kit si atori at sipupan karato.
ngeri mi urusen pin sa toria chipo karato rero bun god sia toria chipo karato ngeri god poda punsia niveri words memwan even god mi urusen pin urusen maraban mi urusen saram ese ren ots tiki puru tibis ese sari tibis weirabun nubun kit sia niveri words rechan sises kit sia toria chipo karageri e god mi bin. Praise the Lord. Marity god. Verse 20. Alright. Suki geri kits efforts an mi fe. Hier na at someone Jesus Christ. Suki geri kits efforts an mi fe. Efforts an mi barau. Mi puererong pekiran ewe chets magaku. Wewen ye puisin irisin. Praise the Lord. You see, it took the Son of God Arabot ewet chechin magaku seriasan torifan at sipotori pan karatosefan ngeri ewe sam. It took the Son of God at sipotori niwito ren ewe sam. It took the Son of God arabera warawi rapages chare po buburo at sipotori riveri words when God at sipotori were wrong narawe neri viurusen pin pokiten chances nibetikits seriats ang karavirisen. Ewet chechin magagu ese kam serifan etasan nga kam seriasan etifan. Wewen nga esa parabas ewe ekawe ewe magaku pusipotogori tufitsin niwiriti got narawere virusen pin. Nga ekam seriasan torifan. Wewer ge got erewisen furriaragang pun kit sipotori tufitsin niwitoren churi narawe neri vi urusen pin. Mariti ko there. Praise the Lord. Arabagaku when you seferi ese kam serifan toriasan. Pues sape beraraba seferi. Eso reberaraba sepetori agi kits eriwiri kits geri ewe neri vi urusen pin. Mergutsak Jesus Christ at sabon. You will bokiten a plan and God. Irapupure rabagaku e kam seriasan torifan. Puren kotakot, pure preferera, pukitsi potori, new sefen, tufitsi new sefen, ngeri god. Sibatia toria, sibuetorin noriatek, go straight to the Father in prayer in Jesus' name. Pun arawakot awis, boriwete, non Jesus Christ, water we repex. Siatori, sisitien need, a ke so asor meetup at sibuetorer, siatuarer. Robueri si gits purats tipis po usuro ngesia tori cek pusin gits warats kekeri sises kekeri sabat kod woneng nari den sises na fatorong narats tuwa regot nariatek in Jesus name iwe kota usiring kota ragorong kota esina atsinuguruk atstipis atori arabwe musuro moy marreidi god Kiriso girigot reran akot mi urina arakot mi outsea veritats pusiputori gura obusa usirats tibis liberi words when mesen God. Praise the Lord. Praise the Lord. Verse 21. Verse 21. Ipru egon 21. Rasia eri even Sou Asor mi dekia. Reveri ewe iwen God. Oh, praise the Lord. Ye Sou Asor mi tekia. Ye at sabon Jesus Christ. Usurvet ngai waferen neri not pugen ipru sabun nibu ekwe Sou Asor meram ir pusirwo ngirwi barferi aragagen obusabusen tipis purir cek arabas usuts irwi patori arabo meniro non tipis. Ne Christ as a fere and meniro non tipis arabe feten wari ferufan. Iwe irabun ewe Sou Asor mi tekia ewe Son of God vera fere segesits tori obusora atskot tipis fere utsek arabe vera warawe rapeges charawe wekitsito atsipotori ettoren ewe kotsam atsipotori karageri atsipotori wittogeri atsipotori kekerin nariatek nafatsgeri nariatek sisitsiwen panit even arabas even Sou Asor Ebueri sikit atsipotori karoto redewe kotsam sisitsiwen nit eka pure era basuwen narawe Old Testament ge masuwen nare New Testament siatori nafatsgeri ewe kotsam through the finished work of Jesus Christ me warawe repeges mariti god
Achi Sou Asor meetup. Idabet verse 21. Ay tigarikits. Okay, verse 22. Verse 22. Rayebine Osipe Arab ngerigot. Ren were charen netibats. Pan fan nuguruk mi nuguchar. Ren netibats mi ribats. Serive rigirin at stibis. Pan ren irisits mi niberim. Ren korik mi nibats. Oh, praise the Lord. So when we come to the Father in Jesus' name, sibafakun etoren, busipatori tufitsin tore warong naraderi urusen pin, rechan Jesus, kopo etoren, ren werecharen netibats. Idavet kopo feri om kopotori, come to the Father through Jesus. Nge kopo fakun nugu ren werecharen netibom. You can cross from Nerian Kasatufits, Nerian V Tufits through Jesus, Reram Nuguruk, Rewaret Netibum. Parfan Nuguruk mi Nuguchar. Ren Netibats miribats, Seri Megirigirin at Tibis, Parren Irisits miriverim, Ren Korik mi Nibats. Mariti God, praise the Lord, Reran. So, because met Jesus Christ after referred that's what we rapigus. Ik gave it touch really sira two fits. Ik heb wese furry, iwe, si se tori atchibwe, torong nare review senpin. Ngabokiten iya furry. All we need to do is believe it. Et torren ren with ren netibats, ren nuguruk mirukuchar. Usurivetara verse 22 apasa iwaki siatori na fasorong siatori etto ren god ren wodechar netibats me ats nuguruk mi nuguchar ren netibats mi nibets serivegririn ats tipis adori usurachok ren chan at sabon Jesus Christ par ren irisits viriverim ren korik mi nibets. Oh, mariti God. Verse 23. O sibwe kobotunuk, wan ewe epurigot siapwe rede. Pun God ewe bi pon urguruk. Praise the Lord. O sibwe kobotunuk, wan ewe epurigot siapwe rede. Met sia receive jakserirom, nupun God ay kesiwi gits nan Jesus, pogite sia rogorong Christ evero feresegesits Christ efito serigot Christ avero muririgat rerabara sefen iwi yabo mod neberi fitin god kobochunuk war gave thoughts kobochunuk noram nuguga Jesus Christ enetin furry eke feritats ike feride ngesisap ewesin kobochikerei Nöserrupanon siapa roroge kosa farafan iwe siapa nikitarai siapa kochura koch mirafe ways of living, ways of going to the Father, ways of believing in Jesus esapira kochunuk orbet Christ afera kasakora bewon igapok marawon mero men miron namno rochopak ngepokiden Christ Jesus agasakora kochunuk kasapatuen ewesin koboch era Amai, Jesus is not the only way. Jesus is one of the ways. Oh, ever. Oh, no. Kobochinuk one eburguts. Siafen parada. Pun God ever be pon. Out of guruk. I say God, even God me. Pon not out of the guruk. Me God and port. We pori with touch of prefer. Yeah. Not pori with touch of prefer. It's a story out of a barkisuri out of geek. Nesor weponon. Ika porei, ngam tipis mi tori busura rechan Jesus, am tipis mi tori busura rechan Jesus. Ika porei, ngei pwe tiratore pwe page se feri gitsvirisin chan nuguruk norvetia ferri, iwe pori vitto, page rus medicine nervi tupuan. Ik met kota porei pwe ferri, iwe fokul kobosinuk, pwe kot si fengeri, even God me eruguruk. Praise the Lord. Praise the Lord. Ipru sapuregon. Yesiatikuan wakasin reveruari. Wakasin reveruari o sibwe eki fegeni usun at sibwe togori
Aronnorate chierats ren at arichen mefer murinna. Praise the Lord. O sibwe eki fegeni usun at sibwe togori aronnorate chierats renats arichen mefer murinna. Sibwe arichen mefer murinna. Iwe atogori arapapayari si chietiats koe. Praise the Lord. Ilabet verse 24 rapasa. Ngeri kevi karaois meni chapter iwe chapter Hebrew chapter 10. Yesiatic word verse 24. Iwe sibrea nari wo kusirreveri bu amekan Babylon Ray verse 25 age rechamanga rabas. Verse 25 era sisap nikiti ats eti ats muits fegen. Usira kots ra verfurri. Ngesi befakun betje kura fegen nikits nevirats. Pun siasire purrerirat sabun arapato. Praise the Lord. Mariti God. Ubanari verse 24 verse 25 borrobeke spase fegen. Era sibuye kieki fegen ni usirat sibuye togori arannoratai chierats. Sibuye si chietiats koe. Ren ats eritjen me verfer murinne. Ren ats eritjen me verfer murinne. Siatoriat si warannoratai chietiats koe. Iwe, era verse 25, era sisap nigiti ats eti, ats muits vegen, usura kots ra verfer. Kots arabas murirewe close down not church rera COVID-19. Iwe ra get used to ewe eseferor to a church. Eseferor to vergunnen iris in Christ. Ra rega. Bisapa cheri need nera church pun. Ngago a church, by perere, ngago a church. No. That's not what the Bible says. The Bible says we are the church. Esap ngago a church, but we are the church. But when you're by yourself, you're not the church. With the group of people, of believers, aferete ewe iris in Christ. Iwe scripture, baca kuragirigit, nge sipwe continue nefuri ewe agagen muichit vergunnen ewe iris in Christ. Ko acarabas raka parerega guys chisaria I profen. Pugamitoria bucak chu resises na renan nifin ro. Namitoria bucak chu resises what pusire. It's true. You can. But if you have a problem with the body of Christ, you have a problem with Christ, because that's the body of Christ. But ako po to vergunnen ewe iris in Christ. Ewe iris in Christ, ira iris in Jesus, me wan verifan. If you don't want to apkopo eto chigeri ewe iris in Christ, then there's something wrong. There is something wrong. You need to have the love and the mochen chieti vergun usur betara eki first grafera pasate. Atsi baronnorate chierats frerats eritchen me verfurinne. Sisab nigidiatsi botiati vergun. The body of Christ ururun sisab oput. Atsi botorieto non atsi botiati vergun non. Because it's called wait metarabi ifaitanna era iris in Christ. Iwi kaki oput amko botiati pume vefilo in Christ. There's something wrong with that idea. There's something wrong with that mindset. Where it is in Christ, it's called the body of Christ for a reason. Epiferorum Baba, amko potiatigeri, ewe it is in at Savon Jesus. Bebe garaye ka tori ako par receive firi pechakun me shakut testimonies mi tori pan pechakurak nuborab chufagan mewe it is in at Savon Jesus. Niwe garaparon. Nge si befakun bechakura fegen nikits pun siasire porarirat sabon arapato. So when rarirat sabon arapato gerikits ebofenna para eragagen chufegunnen ewe iris in Christ. So bechakun ngeri John obut sakun keker fegenin iris in at sabon relasi bochu feger fellowship ika church ika, you might want to rethink era kia kera mindset sepung kosap mochen chia chigeri we iris in Christ ko befen kesiwiri era ngeri mochen etorren
Chia fagan ewe iris in Christ. Baby karaye. Kata ori ako bar receive encouragement. Kata ori ako bar receive pasekudan marawen ngurum. Kata ori ako bar receive seribet God furin al marawen even me even. Rebe mosi bwe muchi we ewer mi bong. Mi togori or God's ilisin chufagan ewe church boyor sokun agag mi moen non irabun kisichim sorokobo fifiti at a church. That's not what I'm talking about. Of course, if there is something God's churches made out soon, if it chufagan ngo after or chaw nguri or chawer kapas feritira God's or chawer kapas vinga Norway we vera vi bogara ko potogori excuse yourself from katori we this is not the body of Christ. You're not supposed to do that. That one I understand. Nge, the true body of Christ. Ururun si sapobut asipueto chia fagan ngerir. Pobi karaye si atogoria sipupa receive piri. Pachekuren marawen at soul. Praise the Lord. Mga ready God. Ekis check recap. Poidan sa baran our verse 25. As chia fagari karay. Mga ready God. But first stand, I digiri kids. Nge ferry and Christ ewe bera warawi repeges. Nge anafiri fanson medicine. Tsarewe mi pupura atogori obusara atskara tipis. Verse 17, I digiri kids nge nuben chances se obusara atskara tipis. Go to subtuan cheveri atsko fulfilling out merom when Christ. Mumaratsi receive free Christ. Medicine that's good tipis medicine ra. Delete Christ Nibiti rechariwe ko the subsequent cheveri atskara for mingan. Ira gugurats mariti got makiri sogri ko. Chances na verse 19 I digiri gits nga si atori torong naraweri biurusen pin sa atori karagiri got pokiten si ari beri words mun mesen got ren chan no dawe. Praise the Lord. Mariti got. Ewe bagaku na verse 20 ese kam serifan feitasan pua kam seriasan feitifan wewen nge God eferi era esa peberarabas era eferi era sibotori diwiri God nge God eferi ewe kam seriasan torifan pun kit sibotori diwiri ewe God sam en God of God nge sapoyan arabas of God. Mari di God ren an uwewets ngerigits me poya non eleven Jesus Christ. Iwe sapkari chugugats erinis ngerikits ikerei. Praise the Lord. Reran kapas mariti God reran revivers gerikits mariti God reran kokot feritats pun si sapchan both manira nga watsen ngekits si poeki xefen iwri vitoren non no that heaven Jesus Christ. Let us pray. Si poyatek fan iden and God kapasikerei. Sebem God na neng ki so chapururuk. Rela words me am togenet. Ki so chapururuk ren meten ka furry. Feritem non Jesus Christ. Naran Christ mero fera sigasim waraway rebeges. Ferichek nyan naf ki fan soon medicine. Ki so rechan nowe. Atori di betikeber seri am pupung ab karavedicine. I wa yatek feriten am medicine John. Non worry life but John Cotton Magurin. I pray for all of us by encouraged to know that our sins has been forgiven, washed and forgotten by the blood of Jesus. We are blood washed and blood bought by the blood of Jesus. Naram nannam pura pasapora naram epurikuruguts ay pagkawatsunuk warwe taywa afen receive seriam kapas esap nikitaray met afen agasake bila seriram torrikere non Christ Jesus. Marito gay God ekevil siriwayatek feriten medicine noriten Jesus Christ er sawon o prep charavara. Amen. Amen. Praise the Lord. Marito God kirisogari ever char katon ati life ikapun me bless you nare fanso. I encourage you. Send it to a friend through Messenger. You can share it on your wall. Ipatori par bless city chiop kara our friends who are Facebook. Kiriso. God bless and happy Sunday. Sipapatsu next time. Kiriso brother Soiter Wamparun.
to re chia chia chvir sirwari group re rabi par invitation